Mwaramutse tariki ya 9 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2026. Ubwo noneho reka tuvuge kubwo ariko byagenze cyangwa se ni kwa kundi bavuga ngo nugusetsa umukara. Republika Demokarasi ya Kongo na Leta Zunze za Amerika baravugwa gutega agatego M23 mu rugamba rwo muri Minembwe. Burya runo rugamba nubwo umunango rukomeye n'umutego mutindi w'umushibuka kuri M23 ngo burya iyo baza kumenya ubwenge ni bari kujya muri rugamba rwo muri Minembwe kuko barutizwe. FARDC yarurwanye iziri icyo iri gukora iri ku isi ya Leta Zunze za Amerika nguko barwanye nagari bo babyibwiye, ahubwo Leta Zunze za Amerika niyo babwiye ibyo bagomba gukora, niyo babwiye uburyo bagomba kurwana muri urwo rugamba muri buriya buryo, maze no barurwana kuriya bazi neza icyo bagamije, bazi ndetse n'uburyo bigomba kugenda ko urugamba atagomba kurutsinda ahubwo byange bikunde koko kagomba kuba gatego kuri M23. Maze rero M23 bikaza kurangira bibanye isereri, bikaza kurangira biyibanye bibi cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba cyangwa se mu buryo bwa gisirikari. Icyo bari batangije bari bemeye gukora bikarangira kitabaye neza uko bari babiteganije. Zagenze gute? Ni urugamba bashoweho, ariko kandi nanone ngo rwakagambane iyo yarize ko warukurutsinda bigahita birangira, bigahita yongera kwisubiza icyubahiro, kumbi nagategosha ndabikubwira. Ariko kandi nanone havuzwe iyoherezwa ry'ibikoresho bya gisirikari, bimwe byanyuze Kindu, Baraka, maze ibindi bikajya Kisangani, bigomba kuza muri Walikale, Masisi kugira ngo ikoreshwe cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba. Cya gitero cyavuzwe muri Lubero kigomba kujya kwihanangiriza FARDC bakomeza kuba abasirikari ba M23 muzazigana Lubero. Ngo baririwe ntibaraye, FARDC yarangije kwikoraho. General Somuka Kulo Evariste nawe ngo yiteguye, amaze kubona kuri mugenzi muri Kivu Majyepfo, nawe ati reka da nanjye watanyambura ikabutura nkasigara mbwanitse. Ati ngomba gukora ishoboka zose nkigaragaza nkigwanaho, ndetse nkagaragaza ko kunturanye bakanshyira muri ntara nka guverineri wo muri etat de siège Kinshasa. Batibeshye bakoze neza kunshyira muri uyu mwanya. Ubwato bwa gisirikare bw'u Burundi nubango igisirikare cya FDNB, ubwato bunini bafite muri Tanganyika gaburi wireginyero. Tanganyika ntago ari Pacifique, ntago Tanganyika ari Atlantique, ntago Tanganyika wavuga yuko ari Arctique nk'inyanja nini. Tanganyika yego ni ikiyaga kinini gikoze ku bihugu birenze bitatu: Tanzania, Burundi, Congo ndetse na gato ka Zambia, kuko ugira ku cyambu cya Zambia ni bugufi cyane. Ariko ubwato bwaburiye byagenze gute? Hari amakuru yo kuvuga kubiziraswa, wari wabimenye? Ndaje nkubwire kamwe ku kandi nido ry'ibiri kuvugwa zose kuri ubu bwato, atari bwo gusa ahubwo no ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ibikomeje kuvugwa none kuri uyu munsi tariki 9 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2026. Jewe nk'ibisanzwe muzindukanye, ntabwo ari undi wundi waje, ni umuhungu wa Kamanzi w'Uruwande. Wowe ikaze mutugende ku muzozo nk'ibisanzwe, ikaze kuri mwese. Nizo ibikomeje kuvugwa cyane cyane muri no rugamba muri kano karere, nibikomeje gutungura benshi cyane. Buri munsi buri mwanya haravugwa amakuru amwe ku yandi. N'urugamba rwatangiye FARDC rwitaka u Rwanda rwabateye. M23 zivuga ko ari abakongomani bari barahejejwe ishyanga ndetse n'abandi y'uburenganzira bwabo, cyane cyane uburenganzira bwo kubaho, bazizwa ko bavuga muri Kinyarwanda, bazizwa kala Abatutsi bagomba kurwana uburenganzira bwabo hasi hejuru. Nizo M23 yemeje ivuga ko igiye kurwana urugamba paka ubutegetsi bwa Kinshasa bwemeye kubana mu mahoro n'abantu bose, cyangwa se ubutegetsi bakabwimura bakabuvanaho. Bongiti ayasha n'u Rwanda duteruje ko mu y'agaciro muri Kongo rwitwikiriye FDLR itabaho, baje ko mu y'agaciro u Rwanda rutiye FDLR muravuga ko itabaho kuko yivanze muri FARDC. Nizo ariko mu gihe cyose itari yasenyuka ngo tumenye neza ko yasenyutse burundu, natwe tuzakomeza kurinda ubusugire bwacu, natwe tujya twemera ko umwanzi yinjira mu gihugu cyacu. Reka ibyo tubyihorere twe kubirirwa turabigiye kuko urabizi neza. Ahubwo tugiye muri Kivu y'Amajyepfo ho muri Minembwe. Nyuma gato yuko Leta Zunze za Amerika binyuze muri Marco Rubio bikongera gusubirwamo na Masad Balose, bagiye bagaragaza ko u Rwanda rwemeranije na M23 rwemeranije na FARDC ryo guhagarika imirwano, ndavuga Leta ya Congo, gutuma agahenge kaboneka, gutuma amahoro aboneka, ndetse n'ingamba y'ibihugu zombi byiyemeje kugira ngo urwango rwavuka hagati yabyo ruveho.
ndetse bikaza gutangazwa n'umwe mu bayobozi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko ingabo z'u Rwanda ziba zavuye muri Congo bitarenze rwagati mu kwezi kwa karindwi ukwezi turimo. Hanyuma ngo na Congo nayo igasinya FDLR, n'u Rwanda rwavuze ko atari deadline ahubwo bihuje n'ibyo u Rwanda rwari rwasabye. Ubu noneho hahise hategurwa inama yabereye London mu Bwongereza, aho yahurije hamwe igihugu cy'u Rwanda, Congo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Qatar n'abandi bafasha mu guhuza kugira ngo baganire ku rwego rwo gukemura amakimbirane ndetse banasuzuma aho amasezerano ya Washington ageze ashyirwa mu bikorwa. Mu byavuzweho cyane cyane hagarutswe ku bitero biri kubera mu Minembwe muri Kivu Amajyepfo, ndetse bose bemeza ko ibyo bitero bigomba guhagarikwa, bitagomba gukomeza. Byavuzwe mbere ko Minembwe yigarirwa na M23. Bose bavuye ku meza ibiganiro muri London bemeranije ko Minembwe nta sasu rongera kwavugwa, nta ndege y'intambara yongera kwarasa. Ariko ibyabayeho nyuma ni urugamba ruremereye cyane. Kubera iki aka gace bagashyize mu byo bumiranijeho? Bamwe bavuga yuko byari bishingiye cyane cyane ku bw'imirwano iri maze iminsi iri kwabera, byagaragaraga neza cyane ko iyo mirwano ishobora guhitana abantu benshi b'inzakarengane. Abandi bakavuga ko impamvu kashyizwemo ari uko byagaragaye neza cyane ko Kongo ishaka kwica abanyamurenge, ku by'u Rwanda rukaba rwaravugiye abanyamurenge uko hakwiriye amahoro kuri bo. Ariko ibyo byose nubwo byavuzwe gutyo, hari amakuru yandi akomeje kujya hanze ndetse bigaragaza neza cyane ko ikomeje guhindura isura. Nyuma yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze ko M23 igomba guhagarika imirwano ndetse ikava mu mico igenzura ikazamo Paradise, nga gace ka Minembwe kahise gahinduka icyo twakwita trap, umutego kuri M23. Nimba arasinye kudakomeza imirwano mu gihe ivuga ko iharanira uburenganzira bwa muntu, hanyuma ikagaragara neza cyane ko ikoresha drone bako zica abaturage. Paradise na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo bahurije hamwe ibitekerezo byo gutega M23 n'abavuga ko ari u Rwanda umutego wa Minembwe, kugira ngo niba bakomeje kurasa bizarangira Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuze yuko zabonye neza ko M23 ari abanzi b'amahoro ndetse ko ari bo bagashoza ntambara, babe bakemera Leta ya Congo kugabaho igitero gipanuye, cyangwa se bakaba batanga umusada kuri Leta ya Congo kugira ngo ikore intambara kuri M23. Birimo kandi nanone kongera gufata ibihano bikomeye M23 n'igihugu cy'u Rwanda, birimo no kwa umutwe M23 bagomba kuzatuma uhinduka umutwe w'iterabwoba. Gisirikare Chilumbo gisa nk'icyo gitekerezo kigize mu minsi yashize. So bwa mbere mwigeze mwumva Leta ya Congo ivuga ngo M23 ari umutwe w'iterabwoba, ngo abaterabwoba. Igitekerezo nacyo ngo yifuza ko cyagaza no mu muryango mpuzamahanga, M23 agomba kuboneka nk'umutwe uharanira ukizana, cyangwa se uharanira ubusugire bw'igihugu, cyangwa se uharanira umutekano w'abene gihugu. Uyu mutwe ukaboneka nk'umutwe w'iterabwoba wibasira abene gihugu, abasivili. Hanyuma karangira Leta Congo atari irwanye na M23, ahubwo imiryango mpuzamahanga, ibihugu bikomeye bikaza kurwanya umutwe w'iterabwoba nko bijya kurwana Al-Qaeda n'indi mitwe yose itera abaturage kugubwa nabi, Hamas, Hezbollah n'indi mitwe bavuga ko ari iterabwoba, akari nako bashobora kuzafatanya mu guhangana na M23. Ibi ngibi binasomburwa cyangwa se bisemburwa na Human Rights Watch bitewe n'amatangazo isohora. Buri gitangazo ryose isohoka ryari gisohoye na Human Rights Watch cyangwa se UN Group of Experts, akenshi uryumvishe neza umenya neza icyerekezo ibintu bashaka kubyerekezamo. Mu ntambara zose zibaho mu isi, intambara ibaye ukagenda ukarasa muri defense ya gisirikare irimo abasirikare miliyoni b'igihugu runaka, bose ukabarimburira hamwe ukabica icyarimwe, nta cyaha cy'intambara wabukoze. Mu gihe batabanitse amaboko nyine ukabasanga muri position biteguye kukurwanya, ukagenda ukabica ukabarimbuza ibisasu, nta cyaha cy'intambara ubukoze. Ariko ica abasivile babiri bigaragara neza ko batakurwanije ubazize iki cyangwa se kiriya, bitewe wenda se no kuba batumva impamvu yawe yo kurwana, bitewe se no kuba batagushyigikiye, bitewe nuko se bakekaho gukorana n'umwanzi wawe, maze ubagabaho igitero cyangwa se bafate ubice, ubakubite, bafate ku ngufu washyire mu gisirikare. Gitiza by'intambara, ibyo by'intambara bikomeje muri ubwo buryo inshuro nyinshi birangira byiswe cyane ko igihugu cyangwa se icyo gisirikare kiri gukora ibyo byaha ari igisirikare cy'iterabwoba, ndetse ibyo bikorwa ari izabihonye uburenganzira bwa muntu zo kurwanya hasi hejuru, bakamagana mbe n'abasirikare bari gukora icyo bita icyaha ndengakamere cyo kwinjiza cyangwa se kwibasira abasivili. None raporo za Human Rights Watch zivuga iki? M23 n'abicanyi bishe muri Kivu Amajyaruguru, bishe abahutu n'ibisa nk'ibyo ngibyo. Maze babandi UN Group of Experts bakavuga iki? Bagashyira mu majwi M23 n'u Rwanda. Maze Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikavuga iki? Ibyo bikomezo cyangwa se urwo rukurikirane rw'izo raporo benshi babona neza ko atari shyashya, haba harimo umugambi mubisha wapanzwe neza. None ngo Minembwe, Mikenge, Rwansankuku, Prezelo byaba byarafashwe ku bw'imigambi kaza agatego bateze M23 itamenye, maze Paradise kigira inyuma itarashe goresheje za Sukoyi bafite,
idakoresha drone kugeza ubwo abasirikari bahaguruka ku mirongo y'imbere ku rugamba bagamagara Kinshasa batariko izi drone mufite zizahinga amasaka, drone mufite zizatera umuceri, drone mufite nizo gufotora bite byazo. Mu Kinshasa rero bazi neza ko izo drone bagomba gukomeza kuzibika akakoreshwa drone z'uruhande rumwe gusa rugomba kuzashyirwa mu majwi rugashinjwa ibyaha muri Minembwe. Ariko M23 ariko ntirabwe ko hakoreshejwe drone zacu gusa. Fakadesi akoresheje kamikaze na K6 zimwe ni drone zabo zinambara. Nimbara gatego tuzamenya ibyako neza mu minsi iri imbere. Burya iminsi igitubwira byinshi tuyatumenya neza ngo none wamugani n'ibiki byabaye. Hari ibikoresho ngo byoherejwe na FARDC cyangwa se leta ya Congo byo gukoreshwa cyane cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba byo gutangira gukoreshwa mu rugamba rutoroshye kuri M23. Hari indege yavuzwe yahagurutse i Kinshasa iraza igera Kindu, avuga ko yazanye ibikoresho bya gisirikare by'inyongera bigomba kugera kuri FARDC ku mirongo y'imbere ku rugamba. Aherereye ni ibikoresho bitigeze bivugwa amazina cyangwa se umubare wazo, ariko ni indege nini mu zimwe za Airbus cyangwa Cargo zaje zerekeza neza Kindu iturutse kuri Njili International Airport, ariko ku bugenzuzi bw'igisirikare. Kandi neza ko FARDC irimo kongera abasirikari, ariko si ibyo ndege gusa bizavugwa. Ubwo nabo ni Baraka bavuze ko batangiye kubona abasirikari benshi ba FARDC bazamuka, maze bamwe akaba ari kujya mu gace ka Murima, hano bashyira position 3, imwe mu burasirazuba indi majyaruguru indi burengerazuba, basa n'abarinda inza zigana muri Baraka kugira ngo banarebe uburyo batangiza urugamba rutoroshye kuri Prezero igihe bamaze guhabwa order cyangwa se itegeko rimwe kugaba ibitero kuri Prezero ngo bayigarurire. Mu gihe kandi nanone ku rundi ruhande ibindi bikoresho byanyujijwe Kisangani bigahita by'atangira kwezwa mu matsinda bikoresheje za kajugujugu muri Waikale, ndetse bigomba kujya muri Masisi kugira ngo bakore urugamba rutoroshye kuri 23. Wibuke ko muri Waikale mu gihe ari kuzana ibikoresho tutse Kisangani ho ya control room cyangwa se commanding post yehezwaga za drone za Sechkane yongeye kuvugururwa akazanwa, ndetse n'ubundi burinzi bw'ikirere bushyashya kugira ngo bukumire ibitero byo mu kirere ku kibuga cy'indege cya Kisangani. Hariho akagiye kuba nanone reinforcement kuzana abasirikare benshi ba FARDC n'ibikoresho kugira ngo bakorewe urugamba. Mu gihe muri Lubero y'amajyepfo bivuga ko M23 yongereye umubare wayo w'abasirikare ndetse n'ibikoresho. FARDC yo muri Kivu y'Amajyaruguru Lubero nabo ngo bakomeje gutegura abasirikari badasanzwe bo kuza mu cyerekezo cya Beni hepfo gatoya bakagera mu gice cya Butembo kugira ngo bakumire M23 yazazamuka ikajya gufata ibyo bice biri strategique, bikazarangira Beni nayo ikuwemo M23 kigarura ibice byuzuye ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Kivu zombi ikaba zifite neza, maze kuvanamo Lubero ikavanamo Beni ikavanamo ndetse na Walikale, kimwe n'ukuri kuvanamo Kivu y'Amajyepfo, byarangije intara zombi zigaruriwe, maze bagatinya cyane ko iyo M23 itakomeza ngo ijye gufata Kinshasa izo province zombi uko zingana Kivu y'Amajyaruguru Kivu y'Amajyepfo zigenzuwe na M23 bahita bashinga Repubulika ya Kivu yigenga. Hakwijwe raporo ya UN Group of Experts bagaragaje ko M23 zifite umushinga wo gutuma habaho Congo iri federal cyangwa se leta z'ubumwe za Congo, ariko agace kurasirazuba kakagenzurwa na M23 zuzuye. Mutekereza gute M23 ifite Kivu y'Amajyaruguru yose na Kivu y'Amajyepfo yose? Ahanga benshi batekereza byinshi ko babonye urugamba rubananiye bashinga agace kabo kigenga kambukiranye imipaka muri make gafite imipaka bahana imbibi na leta Congo, Uganda ndetse n'u Rwanda n'u Burundi. Ibizakongera gushimanya cyane ko M23 yarangije gushinga ya leta yabo mu buryo bukomeye cyane. Aha rero niyo mpamvu FARDC ikomeje bikomeye cyane mu kwitegura urwo rugamba muri Kivu y'Amajyaruguru ngo ruramutse rubaye baba bafite ubushobozi bwo guhangana narwo ku buryo bwuzuye. Nkivuga kuri ibi bihugu Abarundi namwe bano gutanga umusada Lanfol kuri FARDC, bavuga ko ubwato bwabo bwa gisirikari bwari buri muri aya mazi ya Tanganyika, ubwato bwagize gutya bugahagarikwa cyangwa se bukaburirwa irengero. Ari kuvuga byinshi kuri ubu bwato bwa gisirikari bwa leta y'u Burundi. Byagenze gute? Uwitwa Nini Nahazwe niwe banje gutangaza amakuru y'ubwato bw'Abarundi, agize ati hari ubwato bw'igisirikare cy'u Burundi ubwo bumaze iminsi ibiri bubuzwe irengero. Amakuru yibanga ati dufise avuga ko ari ubwato bita patrouille cyangwa se kuri ubwato bukora arondo bukoreshwa mu gucungera imbibe z'igihugu mu kiyaga cya Tanganyika, bukoreshwa kandi mu gucungera ubundi bwato bita Gajo
na mushala mu bukoreshwa mu kujabukana muri Kongo abasirikare n'ibikoresho vya gisirikare. Amato yacu mu gisoda avuga ko amasoko yacu mu gisoda avuga ko ubwato bwabuzwe irengero mu gihe bwariko bwitegurira guhagarara ngo butore abasirikari bakomeretse n'ibiziga vy'abapfuye mu ntambara ya Minembwe na Pezelo muri Kongo. Ati mu mpera y'indwi iheze abasoda b'u Burundi balatwe amaposition yose bari bafise muri Minembwe na Pezelo, ariko hari batayo ya Tafok ya 23 ivugwa ko igifise ikibanza ahitwa muri Lugezi. Abasoda bayo barabuze ariko aho baca ngo baveyo kuko ni ikibazo barimo so gushake bwo gukomeza kwacungera. Amasokati yacu avuga ko adashobora gutahura ivyo byarashikiye ubwo bwato narirya ari ubwato bunini bupima metero 22 kuri metero enye, bukomeye bunyaruka kandi busanganywe inkoho zikomeye. Ni inkuru ikomeje kubandanwa ikurikiranwa. Gusa andi makuru yise asohoka yavugaga ko ubwato bushoboka bwari basiriwe. Umwagize ati njyewe amakuru mfise nuko ubu bwato bavuga ko butazimiye gusa, ahubwo ngo bwaguye mu gitero hapfa abasirikari barenga 440 muri Presqu'île cyangwa se ku kigwa cya kiri mu Tanganyika cyitwa Ubwari. Icyo kirwa ngo Ubwari kizwe nka base cyangwa se ibirindiro by'abamayimayi ya Kutumba n'abandi ba Wazalendo. Abasirikari ba Tafok niho hari centre ya logistique y'abasagace kinjirizwamo ibikoresho kugira ngo bashobore kudeployinga muri Sud Kivu. Ubwo bwato ni nkabwo bonyene bwari bushoboye gukonvoya abasirikare n'ibikoresho biremereye. Mu yandi makuru ngo Prime yaba yagiye kwivuza muri Kenya ngo yumva atameze neza, kuko ko yoba yariye ngo nanone burozi nkuko bamwe babigarukaho. Ati nabyo bikaba byaratumye wenda haboneka kutumvikana muri ubu bwato bikaza gutera nanone kuba barasana bikarangira buzitse. Ngo bato nanone ya Tafok yaba yarinje muri ubu bwato yabarashweho, gusa nta wigeze ashyirwa mu majwi wa yaragabye igitero kuri ubu bwato bwa FDNB ari 23 kabara gatera nzamba, sibyo angana nayo cyangwa se bagomba guhangana nayo 23 mpaka bayihagaritse kugira ngo ibitero biremereye bihagarikwe. Izo mpuguke zasaba FARDC kugaba igitero offensive kuri M23 kuruta gukora defensive gusa barinda position basigaranye za Murema n'ahandi, ahubwo bakore offensive attack batake 23 mice irimo ndetse banajye iyituruka ngo ibikoresho bya gisirikare aho biri babihagarike burundu, babize ko nta kindi gitero cya gisirikare gishobora kuzagabwa mu zerekezo barimo. Offensive not defensive, ntibakore defensive gusa kurinda uburinzi, bakore offensive kugaba igitero attack kuri 23. Ngo nibwo buryo bwonyine rukumbi bakizera ko naho bari batazagabwaho ibitero no komeza kurinda agace kamwe ngo abandi bakoresha kongera ibikoresho byabo bazabagaho igitero kandi ntibizarangira ako gace nako bakabambuye, niko abasesenguzi cyangwa se izo mpuguke zivuga. Amakuru aturuka mu gace avuga ko imirwano ikomeye cyane ikomeje kuba hirya no hino muri Pezelo, Lugezi ndetse na Kuihene, aho imirwano ihuza FARDC n'abanyakorwa bayo n'ingabo za M23 batazira u Rwanda nk'abarwanyi batwirwaneho. Nyamara Pezelo iracyari munsi y'ubugenzuzi bwa M23 mu gihe havugwa ibikorwa zo kwisubiraho mu mirwano igana Mikenge ndetse na Minembwe. Muri make today uyu munsi tariki 8 z'ukwezi kwa karindwi mwaka 2026 ku mirongo y'imbere ku rugamba harwaniwe cyane ni gace ka Kuihene cyangwa se Wihene niko bakunze gukita, ariko na axe cyangwa se umurongo w'imbere ugana mu cyerekezo cya Pezelo. Gusa mu 23 iracyagenzura Pezelo ku buryo bwuzuye, nanone kandi FARDC ikagerageza nanone kugisunika ngire ko yajya muri Mikenge na Minembwe. FARDC mu gisunika M23 gakomeza gukora icyo twakita defensive kwirwanaho ngo bakumire cyane cyane kizo nzira zose zagerwamo na adui cyangwa se umwanzi. Nkuko bigarukaho nkuko bivugwa n'abantu benshi bashinzwe societe civile, ngorane ingabo za FARDC zihura nazo zifitanye isano cyane n'ibitero z'indege zagira abapilote drone kuruta imirwano yo ku butaka. Ngo ntabwo FARDC gutsindwa n'imirwano yo ku butaka, ibyo mubyumve neza. Nabwo ibitero by'indege zagira pilote nibyo bikuza bikajagaraza FARDC bikarangira position nyinshi za FARDC zitsinzwe atari ko baruhijwe ingufu
ahubwo mu kirere ntabwo bafite uburinzi bukomeye kandi bo ngo ntabwo bafite za drone nyinshi bari gukoresha nkuko M23 ziri gukoresha ngo ize mu bwoko bwa Barkhane batazira u Rwanda. Aho rero bikaba bigaragaza neza cyane ko FARDC ku mirongo y'imbere ku rugamba kuri terrain ku butaka bihagazeho, M23 ikabona neza ko batsinda ku butaka bigoye ngakoresha ikirere. Imiryango ya société civile yizera ko igisirikare cya Kongo kirimo gukora ivugurura ry'amayeri kugira ngo kibungabunge ubushobozi bwacyo bwo gukora mu gihe cyitegura kuvugurura icyo gikorwa mu gihe ibintu byaba birushijeho kuba bibi cyane. Naho ngo ari kwitegura gukoresha igitero gishyashya cyangwa se uburyo bushyashya bangana na M23. Mu buryo bumwe amakuru yo mu gace avuga ko itsinda ry'abayobozi ba M23 twirwaneho ryageze Minembwe ririnzwe n'abasirikari bavuga ko ngara b'u Rwanda ariko na M23 kandi ntirekejwe n'imitwe mishya igamije gukomeza ibirindo by'inyeshyamba muri kara karere. Muze yuko abasirikari ba FC23 bageze Minembwe bazanye n'abandi basirikari benshi bagomba kusigara barinze position zo muri Minembwe, ngo n'abasirikari b'inyongera bagomba kurinda Minembwe ndetse no guhagarika ibitero nyirizina byaza kwibasira Minembwe. Ikaba byongeye kugaragaza neza cyane uburyo FARDC ngo ashobora kuzahura n'urugamba rutoroshye mu gihe bazabashaka kongera kwigarurira Minembwe bajya guhangana na M23 iriyo. Hanyuma ngo iri huriro cyane kandi rya M23 riri kujya mu cyerekezo cya Minembwe ngo rifite gahunda nyinshi. Umuntu umwe mu nyeshyamba avuga ko ihuriro riteganya gukora ishoboka byose kugira ngo rihuze ibikorwa bya gisirikare hafi ya Prezelo yabaye agace k'ingenzi karwaniwemo, kandi bakaba bagamije gutera intambwe bagana Baraka ndetse na Tanganyika. Ngo ntabwo M23 ifite gahunda yo guhagararira gusa Prezelo ndetse na Minembwe, ngo ni ugutera bagafata Baraka bakanakomeza muri Tanganyika, kajya kuvanamo na Tanganyika bakayigenzura nk'uko bivuga. Nubwo hari igitutu nta mpinduka nini zivuga mu bijyanye n'ibikorwa bya gisirikare mu Kivu y'Amajyepfo, Baraka na Fizi bikomeje kugenzurwa na FARDC mu gihe ibikorwa zagaragaye ku murongo wa mbere byerekana ubukangurambaga bukomeye bwo kwirwanaho bw'indahemuka mu ngabo za FARDC, ariko bacungira hafi cyane ko bagabwa igitero giturumbuko. Uretse aba société civile yo ngace barimo kwamagana abayobozi ba Kinshasa kenshi, abayihagarariye bemeza ko impinduka mu turere twa Fizi na Mwenga ishobora kugira ingaruka ku mutekano ishobora kurenga cyane n'imisozi miremire mu gihe haba habaye ibikorwa bikomeye cyane byo kutagira icyitabwaho mu kurinda abaturage. Impinduka mu minsi iri imbere zizaba ngo zikomeye, nubwo ingabo za FARDC isa nkaho zakomeje ibikorwa byazo hirya no hino muri Baraka na Fizi. Imirwano kubera hafi ya Prezelo igaragaza ko aka gace ka Kivu y'Amajyepfo gakomeje kuba kamwe mu duce tw'ingenzi tw'ibikorwa mw'Iburasirazuba bwa Repubulika ya Kongo. Bivuze ko ngo FARDC itari yaheba byuzuye Prezelo, ikifuza kugaba ibitero cyangwa se ikifuza kongera kwisubiza Prezelo, kandi bakaba bashaka gukoresha strategy zose zishoboka kugira ngo iyi Prezelo ise mu biganza bya FARDC bayambuye M23. M23 nayo ikavuga ko itifuza gutakaza Prezelo, nabyo bishobora gusobanura cyane uburemere bw'iyi ntambara muri kara karere ndetse n'uburyo bishobora gutuma akaga gakomeye gakomeza kuba icyago, cyangwa se akaga gakomeye gashobora kwibasira ikirere cyose mu buryo bw'imbaraga. Ibi rero byongerera nanone ubushobozi FARDC bwo kwiyumva ko bakomeza kwirwanaho mu gihe agace katekaba nyirizina karinda umutekano wa M23 ku buryo nta gitero cyahagera. Ariko M23 nayo ikavuga iti kuba tuhafite ibyo ubwabyo biramaze, dufite ubushobozi, dufite n'ubushake bwo gukora ibitero kuri mwebwe no kongera kwibasira ku rwego ruremereye. Uko byagenda kose tuzaza kwagabaho ibitero, kandi dukomeze gutegereza ibyayo masaha. Ariko ku rundi ruhande indege ya gisirikari n'indege za gisivile ishobora guhaguruka Kavumu zijya Minembwe n'agace kari kugenzurwa na M23 mu buryo bwuzuye, ndetse ngo indege ihagurutse Kavumu ijya Minembwe Kiziba. Indege yavuye ku kibuga cy'indege cya Kavumu muri Kivu y'Amajyepfo muri Bukavu yageze ku kibuga cy'indege cya Minembwe itwaye Gabi Mukiza Nzabinesha. Gabi Mukiza Nzabinesha ni vice guverineri wa AFC23 i Bukavu, hamwe n'umuyobozi ushinzwe ibikorwa bya AFC23 twirwanaho ndetse ngo aritabara witwa Bernard Byamungu, ari nawe ushinzwe nyene ibikorwa by'ubutasi. Iyi ndege yabatwaye bageza Minembwe, ntago bagiye n'imodoka, bagiye umwanya muto cyane n'indege, nko guhamya neza cyane ko n'ikirere bwawo gicunzwe neza, gicunye umutekano usibye n'inzira yo ku butaka. Bombi bageze muri Minembwe kuwa 2 Nyakanga 2026 hamwe n'intumwa nyinshi ziturutse muri Repubulika ya Kongo
hamwe n'umwe nyinshi ziturutse ku ruhande rw'u Rwanda ngo n'Ubufaransa nikomeje gushinjwa nyine ngo M23 korana n'abanyarwanda n'Abafaransa hamwe n'itsinda rinini ry'ibikoresho kugira ngo bongere ibikorwa ngo bigende neza misozi miremire ya Minembwe no muri Kivu y'Amajyepfo nyine ugana muri Fizi. Bahatimye neza cyane cyane ko indege yazanye na bimwe ibikoresho by'ingenzi, abakomanda barimo Abafaransa bo gutanga renfort ndetse ngo n'abanyarwanda, nubwo M23 tigeze yemeza ko ari Umufaransa bakorana cyangwa se Umunyarwanda. Ibyo byose bavuga ko ari ibinyoma bihimbwa na Congo na Amerika, ngo nta kuri kubiri, ngo nta musirikare w'Umufaransa nta musirikare w'Umunyarwanda uri muri Congo mu cyerekezo cya Minembwe. Hanyuma rero nk'uko bikomeza kuvugwa, guverinoma ya Congo ngigomba kwitonda cyane niba ngo umwanzi yananiwe guhagarikwa uko ngo byagenda kose bashobora gukora ishoka byose bakagaba igitero mu bice bigana muri Luningu, ubwo nuvuga ngo gana mu gice cya Uvira, ngo naho M23 imaze iminsi kongera renfort aho ngaho. Itombwe nawo bitero bishobora kuba bibi cyane mu gihe nanone we gushaka kugana muri Baraka kujagaraza FARDC, buryo byanze bikunze bishobora kurangira uduce twinshi FARDC yari ikoreramo twigaruriwe na M23, kandi M23 ikabikora yitonze cyane ku isuku, ifite ubushobozi bwo kugaba igitero cy'imbaraga kandi ifite uburyo budasanzwe gukomeza gukora izo bitero. Hanyuma ku rundi ruhande ingabo za Repubulika ya Congo ziratabazwa, by'umwihariko umusirikari mukuru cyangwa se umuyobozi w'ingabo w'ikirenga Tshisekedi Tshilombo aratabazwa n'abakongomani ngo barebe uburyo bahagarika iyi ntambara. Ni Bitakwira wagize ati ibintu ntabwo bimeze neza, M23 irimo kwerekeza Ibaraka, iyo niba murima iguye cyangwa se ifashwe na M23 turisanga turi kumwe n'inyeshyamba ziri kwerekeza Kalemi. Kwezero ni umupaka uri hagati ya Tanganyika, Fizi na Uvira. Ibi byatangajwe na Justin Bitakwira ukeka ko hari uruhare rwaba rurimo cyangwa se uruhare rw'ubugambanyi muri FARDC ryo gutuma ibikorwa byo guhiga M23, ibikorwa byo guhagarika M23 bitagenda neza. Kuri Top Congo FM yavuze ko bitumvikana ukuntu M23 yashoboye gukubita FARDC yagose Minembwe yose, hanyuma bakaza kwirukanga na FARDC bakayijyana muri Rwisankuku, bakayibana Rwisankuku mpaka Pwezero bakayambura bakabageza murima. Ngo nta mugambanyi urimo ivyo bintu ntabwo yumva ukuntu byashoboka. Ati abarimo abagambanyi benshi kandi bamara gufata murima barafata Baraka, bamara gufata Baraka tuyisanga Tanganyika, ngo nukuvuga ngo Kavimvi, nukuvuga ngo ko Kalemi yafashwe na M23. Ati rero hagiriye igikorwa cyihuse cyane kugira ngo duhagarike ubwo bushobozi bwa M23 bwo kuza kwifatira ibice byihuse cyane cyangwa se gufata ibice uko bashatse n'umuvuduko mwinshi. Hagomba kubaho imbaraga zo kubahagarika, niko Bitakwira Justin agaragaza. Hanyuma tuvuye kuri Bitakwira tuze kuri uyu mugabo yitwa Patrick Muyaya, ni minisitiri w'itumanaho wa Congo akaba n'umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Congo. Yagize ati hari byinshi bigomba gukorwa kandi hari ukurenga ku mahame. Umuvugizi wa guverinoma ya Congo wagize icyo avuga ku kibazo cy'umutekano mu misozi miremire ya Fizi, Mwenga na Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo, yamagana icyo yavuze ko u Rwanda rwongeye gukora amakimbirane muri Burasirazuba bwa Congo muri kino gihe. Muri make u Rwanda ngo rukomeje gukora ibitero ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ati mu gihe Kigali na Kinshasa byagiranye inama n'akanama gahuriyeho n'abashinzwe gukurikirana amasezerano y'amahoro ya Washington, inama yabereye i Londres mu Bwongereza mu mpera za Kamena. Impande zombi ziyemeje guhosha amakimbirane cyane cyane mu gace gakikije Minembwe no kwagura inshingano z'uburyo bwo kugenzura ihagarikwa ry'imirwano. Abayobozi ba Congo bashinja u Rwanda kuba rwarateye ibitero by'indege ya pilote muri aka gace ka Kivu y'Amajyepfo baturutse ku butaka bwarwo, banyenga u Rwanda ruturutse ku butaka bw'u Rwanda bugatera muri Minembwe. Nkuko Muyaya abivuga, iki kibazo ngo gishyira mu kaga imbaraga zakoreshejwe mu kugeza ku rwego rw'amahoro bitewe n'uko ngo u Rwanda rwagaragaje kutita kuri aya mahame. Ati muri gukurikirana umutekano mu misozi miremire aho u Rwanda rutsinda mu bitero za drone zituruka ku butaka bw'u Rwanda. Uru ni urundi rugero rw'ubunyangamugayo mu gukumira iterambere mu nzira iteganijwe inzira y'amahoro. Oya, ariko ingabo zacu zashishikajwe cyane nazo. Ibi byatangajwe na Patrick Muyaya mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru, agaragaza ko ingabo z'u Rwanda ziri kurenga ku masezerano no kutita ku nzira zo kuzana amahoro. Ati mu rwego rwarangwaga n'imirimo ikomeje ku butaka ndetse n'amatangazo y'inyeshyamba zigaruriye uduce tumwe na tumwe two mu Burasirazuba bwa Congo, Minisitiri yashimangiye ko ari ngombwa kwitonda ku birebana n'ibirimo gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga. Yizeye ko amakuru amwe ashobora kuba atanariyo. Yongeyeho ati
ndashaka kandi gushishikariza buri wese kwitonda no gufata ingamba zo kwirinda mbere yo gusangiza amakuru akwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, kuko rimwe na rimwe bishobora kuba ari ugukoreshwa nabi n'umwanzi. Tuzakomeza kubagezaho amakuru buri gihe kubijyanye n'ibiri kuba, harimo no mu gihe cyangwa se harimo n'ibikiri mu nzira turimo gutegura kubagezaho. Yongeye ati ndashaka kandi gushishikariza buri wese kwitonda no gufata ingamba zo kwirinda gukomeza gukwirakwiza amakuru avuga ko yaba ari ibinyoma. Muri Minembwe mu gace ka Repubulika ya Kongo, imirwano irimo abantu benshi bakomeye nk'uko raporo iheruka y'itsinda ry'impuguke z'umuryango w'abibumbye bigaragaza. Imirwano ihuza ingabo za Repubulika ya Kongo FARDC n'ishyigikiwe n'umutwe wa Wazalendo, ingabo z'ibihugu by'u Burundi n'indi mitwe ifitanye isano n'umutwe waharanira impinduramatwara muri Minembwe na M23 bahanganye bikomeye cyane muri cya cyerekezo, ariko bikongerwamo n'ingabo z'u Rwanda zibashyigikiye muri iyo mirwano hariya muri Minembwe, ari nabyo Patrick Moya yavuga ko bitemewe ndetse no kurenga ku mahame. Muri Repubulika ya Kongo, Minembwe umugwi uherereye mu misozi miremire y'agace ka Fizi muri Kivu Amajyepfo niwo wari uri mu mvuru zikomeye hagati y'ingabo za Kongo n'abafatanyabikorwa ba M23 batitawe ku bwunzi bwa Amerika, Qatar ndetse n'ibindi bihugu bitaye cyane cyane guharanira ko amahoro yaboneka binyuze mu nzira ya diplomasi apana intambara, ariko bikaba bitemerwa mu Rwanda ukaba uri kubirengaho. Mu nama yabereye Londres mu kwezi gushize, komite ishinzwe gukurikirana amasezerano y'amahoro hagati ya Kongo n'u Rwanda yagaragaje impungenge zayo zikomeye ku kwiyongera kw'imirwano, ingaruka z'ibitero by'indege zitajya pilote ku baturage ndetse no ku nzira y'amahoro, ndetse n'ikibazo cy'ubutabazi muri Burasirazuba bwa Kongo cyagaragaye cyane cyane n'icyorezo cya Ebola gikomeje kwibasira Kongo. Bamwe bakavuga yuko rero byaba birimo kugaragaza neza cyane ko n'ibyiganiro bakoze nta kintu birimo gutanga, ahubwo impande zombi zikomeje inzira y'intambara, zikomeje gukora ibitero ari nabyo bashyize imbere, ndetse bikerekana neza cyane ko kwitega amahoro kuri ubu ngubu bisa nkaho bigoye cyane mu gihe impande zombi zikomeje intambara. Gusa Kongo kavuga yuko byose biterwa n'igihugu cy'u Rwanda ngo gikoresha za drone tuka kutaka bw'igihugu cy'u Rwanda zibasira ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibyo Kongo ivuga ko bitemewe kandi no kurenga kuzemeranijwe. Muri Lubero ho muri Kivu Amajyaruguru, amakuru aturuka muri aka karere arimo gutangaza ko hari ingabo z'M23 zigamije kugaba ibitero mu duce twa Limbongo, Kateku, Bulesa, Kitakumiro kugira ngo bagere na Beni ndetse baje gufata ibice bitandukanye byo muri Walikare, nk'uko amakuru ajya ku kinyamakuru Actualité abivuga. Ngo n'urujijo rwongeye kwiyongera mu gace k'amajyepfo ka Lubero muri Kivu Amajyaruguru mu gice muri kino gihe cy'icyumweru. Hamaze iminsi hafi buri munsi havugwa ibikorwa zikomeye byo kongera imbaraga z'inyeshyamba urugamba, ibitero ubwoba ko imirwano yaba yongera kugaruka vuba aha ngaha. Ibi bimaze gutuma imiryango myinshi ihunga imidugudu yaho igahungira mu duce dufatwa nk'aho dufite umutekano, nk'uko amakuru y'aho ngaho abivuga. Abaturage batangiye kugira ubwoba. Societe civile mu gace ivuga ko abasirikare bakomeye barimo abarwanyi ndetse n'ibikoresho bya gisirikare cyane cyane intwaro ziremereye n'intwaro zikomeye z'imisada, uko koherezwa kwizi ngabo bibaye nyuma y'amezi make habayeho kuvanwa kwizi ngabo nyinshi za M23 muri karere muri kwezi kwa gatatu, abagiye bavanwa mu kinga bya Kipese n'ahandi. Kuri bure bongeye kugaruka. Muhindo Tafutene yabwiye ikinyamakuru ati kwemeza ko ibintu M23 byongerewe imbaraga ku rugamba cyane cyane muri Kitambilo, Alimbongo, Mbingi, Bulesa, Kateku. Ibi byateje ibibazo ku baturage aho abantu bahise bisanga muri Kipese, Alimbongo ndetse no mu gace ka Kasugo. Twajya tubona abasirikari twari twiteze ko bazava mu bahabwa muri ino bice byose n'ibyo ari bisigaye bakari kongera gukomeza ibirindiro zabo, bigaragaza ko hashobora kubaho andi makimbirane cyangwa se indi mirwano ikomeye cyane. Amakuru aturuka mu nzego z'umutekano muri ako karere yemeza ko ibirindiro za M23 byongerewe imbaraga mu majyepfo ya Lubero, ariko bakomeje kwitonda ku ntego za gisirikare z'inyeshyamba kandi ntibaratangaza ingano nyayo y'izo ngabo cyangwa se intego zazo nyirizina, niki zigamije izi nyeshyamba za M23 niki wakitega. Hagati aho kwimuka kw'abaturage bikomeje kwerekeza mu gice cya Kipose, Alimbongo na Kasugo, aho ingo zavuyemo n'abaturage benshi. Ibi rero bikabigaragaza neza cyane ko M23 iyo baratangiye kongera gutekereza iby'urugamba nyuma kubona ko amasezerano na FARDC cyangwa se leta ya Kongo ngo ntacyo bitanga, ari mpamvu ngiye gukomeza ingamba zabo haba muri Kivu Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo.
uno kuvuga ngo inzigana muri Beni ndetse na Walikale bari gushyiramo ibikoresho bya gisirikare n'abasirikare bayaje muginga inzira igana muri Kivu y'Amajyepfo nyine were mu byerekezo bya Baraka niyo mvisha uburyo bikomeye ibyongera gutera impungenge z'urugamba rutorese kuri FARDC ndetse no kongera imbaraga hagati ya FARDC na M23 imirwano ishobora gukomeza apana guhagarara. Hari ibintu bigera kuri 7 birimo gutekerezwa muri kino gihe mu ginza ya diplomasi itarimo kugenda neza cyangwa se irimo guhagarikwa, ndetse bamwe banabiheraho bavuga yuko impamvu nyamukuru yatumye igihugu cya Kongo igisirikare cyabo ngo kitarwana neza ku mirongo y'imbere ku rugamba imbere ya M23 mu bice bya Minembwe ngo nagatego bateze M23 ngo